Reka twizere ko mumeze neza cyane nk'ibisanzwe twagarutse umwanya w'amakuru abagezweho kano kanya ikaze. Inkuru y'incamugongo yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki ya 4 Mata n'uyu mwaka ahagana saa 2. Ni inkuru yavugaga ko Alain mukurarinda wari umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda yitabye Imana aguye mu bitaro byitiriwe umwami Faisal azize indwara y'umutima. Ni umugabo wakoreye igihugu kuko kuva muri 2022 yari mu bashinjacyaha ndetse yabaye umuvugizi w'ubushinjacyaha, aho muri kiriya gihe yari ari mu nshingano nk'umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda. Amakuru agera ku kinyamakuru cy'inyarwanda avuga ko yafashwe n'indwara y'umutima ku wa gatatu ajyanwa kwa muganga, bigeze ku gicamunsi cyo kuri uyu wa 4 araremba mu buryo bukomeye. Abaganga bamushyira ku mashini zamufasha guhumeka. Hanyuma itangazo ry'ibiro by'umuvugizi wa guverinoma rivuga ko ryaje rivuga riti tubabajwe no gutangaza urupfu rw'umuvugizi wa guverinoma wungirije bwana Alain mukurarinda, akaba yitabye Imana aho yararwariye mu bitaro byitiriwe umwami bya Faisal azize guhagarara k'umutima. Iri tangazo rikomeza rivuga ko guverinoma y'u Rwanda yihanganishije umuryango we n'inshuti ze ndetse n'abagize amahirwe yo gukorana nawe mu bihe bitandukanye. Alain mukurarinda yari umunyamuziki, umugabo wiyeguriye umupira w'amaguru kuko yashinze ikipe y'abakiri bato bakina football, ndetse mu guhanga yakoze ibihangano byinshi, yakoreye amakipe anyuranye, anakora indirimbo zifasha abantu kwizihiza iminsi mikuru. Umwibuke mu ndirimbo nka tsinda batsinde, yo bita Gloria, museke weya n'izindi. Yanashoye imari mu muziki, ashinga rebo ya The Boss Papa, ari nayo yatumye abantu bamenya impano ya Nsengiyumva François ari we wamamaye ku izina nka igisupusupu. Ni nawe watumye impano ya Karasira imenyekana. Nsengiyumva gisupusupu wamamaye nyine nka gisupusupu yatangiye umuziki mu mwaka wa 2018. Bamwe bamwita Sagihobe, acuranga umuduri mu masoko yo muri Gatsibo, akishyurwa ibiceri bya nica nikize ashaka icyatunga umuryango we. Awusoza ari icyamamare kirangamiwe n'u Rwanda rwose. Yafashijwe, uyu gisupusupu yafashijwe na Alain mukurarinda, yabaye umwe mu bahanzi bake banditse amateka mu muziki w'u Rwanda mu buryo benshi batakekaga. So gisupusupu ni mukurarinda wamuzanye. Mbere yuko amashusho yari ari gucuranga umuduri akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga ngo agere kuri mukurarinda wari wibereye muri Cote d'Ivoire, ubuhanzi bwe bwari busuzuguritse ndetse yataramiraga abaciriritse bo mu tubari tw'inzagwa n'ibigage. Ntiyashoboraga guhagarara imbere y'abakomeye, ariko Alain mukurarinda
yahesheje agaciro uyu muhanzi w'igikwerere kugeza ubwo ari we wenyine wabashije kuririmba mu bitaramo byose bya Iwacu Muzika Festival byasojwe n'icyatumiwemo na Diamond Platinum n'ibindi byabaye muri 2019. yanamufashije kandi gutaramira mu tubyiniro tw'abanyamujyi n'imbere y'abayobozi bakomeye nko mu Kuboza 2018 nibwo indirimbo ya mbere ya Nsengiyumva François yagiye hanze. Iyo ni yitwa Maria Jeanne benshi bakunze kwita igisupusupu. Iyi ndirimbo yarakunzwe mu buryo budasanzwe, iba intero n'inyikirizo mu bitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga. Abana n'abakuze barayiririmba biratinda. Gukundwa rero kwa Nsengiyumva kwamuhesheje amafaranga menshi yakuye mu kazi yagiye ahabwa ahariho hose, yaba ari mu kwamamaza za Airtel, ibitaramo bya Iwacu Muzika Festival, igitaramo cyo kwizihiza umunsi wo kwibohora n'ahandi yagiye aririmba atandukanye. Amafaranga yakuyemo ntiyayaterereye inyoni kuko yujuje inzu nziza cyane ahitwa Kiramuruzi mu karere ka Gatsibo. Ubu mbese nyine abayeho nk'abandi bakire bose, ameze neza. Nsengiyumva François yahesheje agaciro rero umuduri, nawo urakamuhesha. Ibitaramo byinshi aririmbamo ku mwanya wa nyuma nk'icyubahiro ahabwa kuko ari umuhanzi uba utegerejwe na benshi. Umuhanzi Meddy uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba akunzwe cyane, murabizi na benshi, ndetse utajya wemera gukorana indirimbo n'abahanzi benshi bo mu Rwanda. Yamukuriye ingofero, Meddy yakuriye ingofero gisupusupu, anamwisabira ko bakorana indirimbo, ariko iyi ndirimbo ntiyigeze isohoka. Ngayo nguko rero ni inkuru ibabaje, gusa mwihangane abanyarwanda, mwihangane mukomere, nta kundi. Imana imuhe iruhuko ridashira.